Right, poi ma tek dwong ni chen ya tini nyaber Michael, tini ya tikre jodo ngwel lo Lira. Jame gwo ku lab security. Kemi wangenyi mali malo. Yeah, adika kanilwani Oming Mohammed. Okay. Abedo Piero Melo Bouncers Ilan Sub Region Dushu. Bouncers Ilan Sub Region. Yes. Adwa bori. Ane kan lo na ka Isaac. Abedo Bouncer dong la tekebe. Ala. All right. Ya cái kan lo la to alan. Mat bouncer do jonya la. Bouncer mo jonya ta me kire. Ame gwa ku ju kan one standard. Bebe no ke lo. Okay. Yeah. Nya lo Edmond Acha. Another assistant Piero Melo Bouncers do she Ilan Sub Region. Ilan Sub Region. Yeah. All right. Ape put power aboard ko ana nyanko. Associations me bouncers. Johnny ticket office. Yeah, office here. Office dikwene. Office here Ginger Camp. Okay, get to the unity. Ilo yo no by worry Baragola yo worry that cha. Okay. Office kano no billboard to show. Did nil LBA your Land Bouncers Association. Land Bouncers Association. Yes, sir. Kang authority me to joining teach me bouncing ya. Yeah, bouncing. Bouncing ya bouncing. Bouncing. Me bounce kang authority joining teach me bouncing. Kuringo me uni nero ni permir belata he kom kwadar no. Actually, teach me bouncing kaya ni to be no joining. Ginapetek na machelo bero waro. Mi beda war. Cause teach one to you. Roma kade monyo polishi. Kita discipline me monyo kade. Polishi ti kade. Bouncers ti kade. Okay. Yes. Then two. Inano bouncers mo gati no tino me lagyo ni rosa obuping. Ameno office gipe. Ikaro kena jamara igara. Enu ngoni no dia ballo nyingyo amengo. Yeah, jo ameti registered, fully registered kade federation. Kade registration one day money no put him from city level here pegi kakana again warna federation direct. So koket mana mobero Land Bouncers Associations. Land Bouncers Association of subscribing to association no can you did me Uganda. Yes. Okay. Tie mono under UNBF. Uganda National Bouncing Federation. Bouncing Federation. Yes. Okay. Medo mi yin wel kitien nu ngoti mere. Jama Paul jorwenyo kan ba. Kado analoge kakare ende loge chamoro. Jama Paul neno leo ngwel kitini nen konka bade keken le du rwenyo million kane. Rwenyo chena chichong million plus. Cause wakini tun kakan no ikeru kiname mono dia long ni food supplement. Food supplement. Ame food supplement achela chel patin. Kale nung wela goro is 500. No titidi ka tida. Rinano. Ada ban ni kaket supplement ko. Ai ni karo supplement ko mi kano and supplement ba do team training. Ven ka team training do ka be do ka do ko chwe do. Rinano do. Okay. So kan team training ba diti ini beda dit kidang. Okay. Ame ngwela ne meet. Okay. Yes. Unity bouncer do karam kwene. Anda tero do mo hade he bouncing. Mo hade he bouncing. Yes. Ngo bera me nu teach me bouncing. Actually bouncing mena machel. Mi abela mati ngai kana jwa down to ye cause I'm out to get the German Federation. Ameno pa like gamente onyo kana gwa kuchi kan job ka down to ye. Me o tamo tin ba bele ye. Mono bere no e ka bouncing down. Mi ai shawan ro ko bi o pushing and to cholo kwan. Okay. And I tell look yes cause sometimes ka work to job major paying like 200,000. That benefit a career school. Okay. Yes. Jote No okay. School fees, cheme pahirang. Okay. Yes. Yini ko ni tiyo do karam kwene. I'm now 5 years. 5 years. In bouncing, yeah. Ngo me obinu mi yer teach me bouncing. Teach me bouncing. Gina mo binu mi ayero. Kai neno jo ngwel la te woryo. Mi bero kere gen kere chun na yinang joining gi. Yen jono nena bera menute gini smart kabisa. So mi abino bero kere mira me joining. Pemano keken kai bero bouncers ngai all over the world. Okay. Bien one bedo in crowd kana nojo tia pole ya kaka noro keken in wo out here. So bedo kere gum mejo ngai wilo du tengeyi. Okay. Yeah. Pura tikere bouncers me Lira jo nena na do tiye ngwelo ko ngato ko tema iye da do. Ko penkiti. I teach me bouncing yina me de cha hoti yo me na hiberi yani. Nyu tipe homo ame yini nuo maybe ka cha do ti feel. Peke mo ko tie. Okay. Peke mo ko tie. Ka de feel cha kene. Nyewo kana roman kiti. Nyewo ga gani ga wo ni campaign.
ingeo ta da ne pe nyang ge yo twa nu fo do ye nyang en pe ha de cha me ka ta me lo ke ge lo fo ye ge nyang do la ka gu ge gingo ko ni ti bo ga bo la ta en pe lo ti no fo ye ge nyang nyang cha mo per wate yo ke de ka wo de fil la cha mo lo nyo lo nyo po wo ti mo gin no mo lo cái nhiều cái đầu tiên như là cố gắng kia chào cái cá rau chiến này phổ ra mà chiến vừa bây về chào cái này chào cái này nhồi giá tới mình nhiều cái gì nhiều que của cô chiến này phổ nuôi đôi là chả la lên nó cái nó phải học chả la lên okay yeah I understand ni uni beru ke di events ame jo malungu events altin ni wanoti imis tourism mobile men northern Uganda kanga tortia me to me you business from kuber ke running yeah God down to me to me business actually I want to get a business card actually office eto pejani ka ini me to nongo biachar nyame to me business barwa number chim not here we can air it out number chim tie 07930 922 72 yeah another one is 772 40 80 48 40 80 48 yes mono ka yini mi no ngweno yini ko chimu eno yini de kuber kedwa one of them is program wa kada routine wa kitame woro kada kana ta mit kadana chela ken kono nuera mit wori chaler tinete kono na wori chal ni mier wot keringa toro romi ko ngeyo wel padano ya actually ka yini bini office yini no wan de kada list me jami du wana nyuti kadana chela rio di woro set okay yes then two ka yini mi to woro chalo ka mi mi program pe mi program nyo wor tongo ngatoro nyo mi wala ro ge ngatoro that one pu ye wana woro kuch kede nyo ginora mo bala no out wor yobo kede ja moro nyo wana dana jamoro bedo kada awaha ya mi do deng yo mi do wori chalo mi do jonge ya from Kampala nyo kada ya lera kan chin ni mortie no kwanye chelo ka we ka deng kede man makabagani yes ende makabagi inde beri nyi mende teri neno tiki do ken ko yinde me di bino no ka dengata hata be deng me dengata hata ha barante koni kamera nuongo bouncer so koni office ti kwene ti jinja kam yini yai worry next to Radio Unity manu beru jame pola jonene joni ngini jon be chung jombe ja chungi chol these are brothers and sisters wanu beru lera kanu beru yiwa yom da in kain mo janti kan nor it koni ana neni ina o macha ana neni ina mai ko ina beru nga beru la to ala ni de beru Edmond Achar kere aka Isaac Mamudu Ming mono nyaeno Mamudu Ming manu PRO and from us want to kono point my take many beru kanu kapot pe subscribing to our YouTube channel please hit on that subscribe button video ni jame tu chung pere obedo ultimate media point my take many beru kanu from us to you we're saying much love.